moitas grazas por aguantar ata agora, estamos xa rematando. Nada, eu son Cristina Cris Pereiras, como me coñece moita xente, eu son aquí de Chantada, da Ribeira Sacra. E nada, primeiro quero dar as gracias a Fundación Galicia Sustentable e a Marcos en particular por contar comigo unha vez máis e, por suposto, tamén a Lola e a Miriam de Dos Casares nada, tamén a todos vos e patrocinadores e presentarvos aquí as verdadeiras protagonistas que son Ana Domínguez nos Cachousa e Sandra Martínez a nosa granxiña, a nosa granxa. Realmente vamos comezar esta última parte, rematar xa o foro, que despois están os grupos e todo, pero vamos a volver un pouco ao principio, porque realmente comezaron 3 mulleres, rematamos 3 mulleres, falando de emprendemento, falando tamén de rural, de ilusión, de esperanza, de innovación, e volvemos por aí. Vamos a falar tamén do que, a parte de emprendemento, de un pouco os indicadores inmateriais dos que se falou, que son difíciles de medir. Antes se falou diso e de patrimonio inmaterial, porque vamos a falar de redes sociais, pero, claro, podería decir os datos que temos aquí, de máis de 68.000 seguidores, máis de 34.600, en diferentes redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, web, tenda online, pero non me interesa tanto iso como a parte de como creades comunidade, como transmitides os vosos valores, as vosas sabedurías, como empezastes e como dende Bretal, dende Ribeira, San Sadurniño, dende Naraío, San Sadurniño, un pouco como empezaste. Son dúas mulleres, diferentes idades, diferente forma de comunicar, diferentes idiomas, e gustaríame un pouco que comezáramos por aí, de que contarades, nos casi queres comeza a ti, a explicar que é o que faz ti, como comezaches, no teu caso, primeiro Facebook e Instagram, e logo no 2021 o teu fillo te animou a facer un YouTube, para transmitir toda esa sabeduría que tiñas ti, que se transmitiron outras persoas, como creaches comunidade no teu entorno e como a creaches online. E logo continuamos con Sandra tamén. Que che de preguntas, non me acordo máis que a primeira. Como comezaches? A ver, eu vivín toda, o sea, nacín e vivín toda a miña vida no rural, en casa de labradores, con animales, pois vivindo do que se plantaba e se vendía na horta. Entón, estuve un pouco obligada a aprender, non, porque ao mellor as miñas amigas pois non tiñan horta, eu era chegar da escuela e tiña que ir a arrancarlle as ervas aos repolos, non quedaba outro, a muxir as vacas. Quero dicir, aprendín un pouquiño a forza unha maneira de levar o rural que era o típico da zona, non? Eses conhecimentos foron adquiridos ao largo de toda a miña vida e, bueno, fixen outras cousas, a miña finalidade nunca foron as redes sociales, para nada, hostelería tamén. O das redes sociales surgeu un pouco porque, bueno, a min colleronme fora de, claro, porque teño unha edad, bueno, casi dúas. Entón, claro, colleronme como que tiña que aprender, non me quedaba outra porque hai que ir avanzando. Pero por que quixetes comezar aí? Porque eu tiña uns saberes que eu penso que para min non é moito máis interesante compartir os saberes con todo o mundo que gardalos para, non sei quen dicía, creo que era Lucía ao principio, non, que non lle dixas a ninguén como o faz ti, porque así eres ti a persona que mellor sabe facelo, non? Eu penso que o mellor é que todo o mundo sepa facelo ben, porque en certa medida vai te axudar a ser mellor ti mismo, non? Dijo, porque me acordo unha anécdota, había un señor deste alá, non sei por onde, pero polo Mississippi ou algo así, que facían como un concurso das mellores espigas de maíz, non? Entón sempre ganaba o mismo señor. Entroulle a curiosidade a un dos que os entrevistou e díxolle, pero como sendo o que ganas ano tras ano o concurso, por que lle das a túa semente aos veciños de arredor, non? E di, porque se os meus veciños plantan un millo cativo, o meu non vai a ser bo, porque se vai a polinizar malamente, e o meu vai a ser aínda peor, non? Entón, para que o meu sea o mellor, os meus veciños teñen que ter un bo produto tamén. Entón, eu creo que axudando a que todo o mundo o faga mellor,
axudaste tamén a ti mesmo, non? E os saberes na cabeza de un non valen para nada, hai nos que expandir. Entón, empecín un pouco no Facebook, pois eso, facendo vídeos malísimos, sin editar, sin cortar, nin nada, porque non sabía tampouco moi ben o que era o que estaba facendo. E que a comunidade creouse sola, non é que eu a creara, non teño mérito ningún, a xente chegou sola. Entón, claro, todos sabemos que Facebook non está dedicado a eso exclusivamente, a facer vídeos de calidad, que tal, porque non. Entón o meu fillo díxome, joder, que aí hai, ten visión de futuro. Eu non, eu atendía ao meu e listo. E díxome, abre un canal en YouTube porque aparte de que vas a ter moitos seguidores, incluso vas a poder cobrar algo por eso, non? E dixo, é que é iso de YouTube. Non entendía que a xente, pa que é, o sea, subir vídeos, que sentido ten subir vídeos a un sitio, pa que? Que non entendo moi ben. Pero, bueno, hoxe en día, pois, é unha ferramenta para min de traballo moi boa, porque ten unha calidad nos vídeos boa, é unha maneira de eu poder transmitir o que sei desde pequena, saberes populares de como coidar a terra, que, como dicía o ponente anterior que se sentou aquí, pois, a terra ten a capacidade de regenerarse a sí mesma, o que pasa que nós desequilibrámola. Entón, depois, temola que coidar e que sanar. Pero, eso, que... Entón, pois, eso, pois, empecín por eso. Pola parte de nos que xa escoitamos, e pola parte de Sandra, a chegada ás redes na nosa granxa, digo nosa granxiña porque en TikTok está a nosa granxiña e nosa granxa, digo tamén para que, por si queredes buscala, se non a coñecedes, pois que saibades que nosa granxa en Instagram. Aí chegaches un pouco que vos cambiastes de vida realmente, ti e o teu marido, na pandemia, e chegou agosto de 2020, quixetes un pouco crear o Instagram para dar a coñecer ese cambio era que queríades repoboar unha finca que era de eucaliptus e convertila noutra cousa en produción autóctona e agora, bueno, ter frutais e o que nos vas a explicar, pero, bueno, o cambio veu xerado por un cambio de vida, que ti viñas da cidade, eras abogada e agora estás 100% centrada nesta parte, sí que vai ser unha parte máis profesional, que era un pouco do que viñamos falando antes. Explícanos un pouquiño como chegou isto. Sí, pues el tema de redes en verdad surgió un poco de casualidad, porque eso, yo estudié Derecho en Salamanca y siempre mi marido y yo nos queríamos ir a vivir al campo, pero claro, tampoco, una cosa es que quieras y luego otra cosa es que te guste. Entonces nos surgió la oportunidad de irnos a vivir a la antigua casa de su abuela y 2 semanas antes de la pandemia. Entonces nos pilló allí el confinamiento y fue en plan, vale, o nos gusta o nos tenemos que quedar aquí. Entonces la gran suerte es que nos encantó, ya nunca más volvimos y nosotros, claro, como éramos 2 vecinos realmente, todos los días nos juntábamos con la vecina porque básicamente vivíamos con ella. Y ella nos iba enseñando, porque ninguno de los dos tenía mucha idea del campo. Nos gustaba, pero no teníamos mucha idea. Entonces, bueno, pues hoy vas a aprender a segar, hoy vamos a aprender a plantar tomates, hoy no sé qué. Y a mí me gustaba mucho eso. Y me pasaba como con Nuska, de decir, jope, este conocimiento que tiene ella, que es una pasada, ¿por qué no se enseña, por qué no se aprende, por qué no nada? Entonces fue una mezcla de 2 cosas, de decir, mi hermana vivía lejos y me hacía chiste mandarle vídeos de, mira lo que estoy aprendiendo hoy me subí a un tractor, hoy no sé qué. Y de pues ese conocimiento que nos estaba dando ella, también transmitirlo un poco. Entonces empezamos eso, con un Instagram y poco a poco fue creciendo realmente sin ningún tipo de pretensión. Yo quería que me viera mi hermana, mis padres, porque claro, con el confinamiento no nos podíamos juntar y pues meterme con la vecina de decir, venga Josefa, me enseñas esto y se lo voy a enseñar a mi amiga no sé quién, que vive en no sé dónde. Y poco a poco fue llegando más gente y se fue creando una comunidad. Y ahí también como que rehicimos un poco la idea de nosa granxa, de decir, este conocimiento queremos que perdure, pero también queremos poder aportar algo nosotros. Entonces estamos en una zona muy afectada por plantaciones de eucalipto y tal, y dijimos, vale, queremos quitar esto y queremos recuperar un bosque. Entonces, pues, ahora digamos que nosa granxa está intentando, en ese sentido, poquito a poco, porque solo somos 2 y lleva mucho tiempo, y los resultados no los veremos nosotros, pero bueno, quedarán ahí para las futuras generaciones. Entonces estamos enseñando eso, nuestro día a día, pues, de aprendices de granjeros, entre comillas, muy aprendices, y
e así es como estamos, basicamente. Aquí, bueno, estivemos falando durante todo o día de activistas do rural, vos sodes verdadeiras activistas do rural, porque estades vivindo, estades practicando, estades un pouco divulgando tamén e mantendo todos estes valores que vos transmiten. De feito, cando eu estaba preparando un pouco isto, pensaba que quero que tamén faledes un pouco disto polos contidos, por exemplo, en Nusca, a súa nai, Dolores, sabe moitas veces con ela no vídeo, a veciña Josefa que vos dá moitos consellos, e eu incluso pensaba, bueno, que Nusca podría ser a veciña Josefa de sendo máis nova, non? Pero de Sandra, non? Porque aí vos complementades perfectamente, non? E dicindo isto, non sei que tipo de contidos facedes, que xa explicastes un pouco, se os fostes cambiando un pouco durante estes anos tamén, ou segundo as redes sociais, se estades cambiando, o YouTube entendo que si é máis diferente, pero se estades un pouco facendo cambio, no teu caso que hai pouco que tamén que empezates con TikTok, e se estás facendo cambio nese sentido. Yo la verdad es que no, sinceramente, porque subimos el día a día, subimos lo que vamos avanzando, subimos lo que nos sale bien, lo que nos sale mal, porque también muchas veces, sobre todo en redes, todo se ve siempre súper bonito, todo sale a la primera, todo lo consigues mañana y claro, yo también veía y decía, jope, yo sigo a esta granja que tiene tremendo tractor, estamos nosotros con el sacho aquí luchando y claro, y cada uno pues empieza en un punto. Entonces, pues, pero eso. Perdón, ti xibes moitas veces tamén equivocacións, o sea, sí, sobre todo eso. Que iso tamén, pero a xente agradece, cho. Sí, porque ensinas esa parte tamén que é verdade. Claro, al final nosotros estamos aprendiendo y cuando estás aprendiendo pues cometes muchos errores. Antes que decían aquí no hay aguacates, pues yo quería un aguacate y planté un aguacate y se me murió el aguacate porque evidentemente aquí no iban a nacer. Pero ya era torrona yo de querer un aguacate. También planté un olivo que tampoco. Entonces, claro, son fallos que vas cometiendo, pues yo qué sé, que la gente, claro, le hace gracia ver también que no, precisamente que eso, que no todo sale a la primera, que no todo se consigue el primer día. Porque, por ejemplo, un vídeo que le hizo mucha gracia a la gente es que nosotros desde que nos mudamos al campo queríamos un tractor. No sabíamos usarlo, pero queríamos un tractor. Todo el mundo tenía uno y queríamos un tractor. Y no sabíamos lo que valía un tractor. Y de repente te encuentras la realidad y dices, pues quizás lo quiero, pero no lo voy a tener. Exactamente. Y conseguimos comprar un tractor de 15ª mano de 70 años. Y la gente se imaginaba un tractor. Y llegó un Pascuali, frutero, que le llamamos el Meteoro porque es un maquinón, pero es nada. Y claro, dices, pues empezamos por aquí, este es nuestro tractorcito, pero lo hemos conseguido nosotros. Entonces, claro, también yo creo que la idea que tiene la gente de las granjas y de... Nosotros no somos tampoco una explotación, ni mucho menos. Entonces, claro, somos ahí un poco como los que están aprendiendo y que van a poquitos y que van con su mini tractor. Y llama la atención, la verdad. Cuando ves a alguien que se equivoca y lo dice de forma simpática, pues claro, llama la atención. Iso tamén sirve de inspiración para outra xente que queira facer un pouco o mesmo. Bueno, non só os erros, non mis só pasos que non los sigan. Non, pero estás contando a realidade, porque non todo sae ben a primeira, pero outra xente da tua idade tamén se pode ver reflexada un pouco niso. Yo es que a ver, no sé cómo explicarlo, porque me explico un poco mal a veces, pero sobre todo porque estoy muy nerviosa. Pero yo, por ejemplo, lo de inspiración, yo considero, y aunque sea un poco así romántico y tal, para mí inspiración pues es mi vecina, Josefa, es Marisa, es Maruja, es Lolo de García, o sea, que son mis vecinos de alrededor, que son los que me enseñan. Yo al final soy el canal que transmite ese conocimiento porque quizás pues no tienen familia o lo que sea. Para mí ellos es la inspiración de verdad. Quiero decir, yo al final soy una persona que un día cogió un móvil y dije, Josefa, ven aquí. Y vamos, que, bueno, ven aquí no porque no quería salir en los vídeos nunca, pero... Bueno, pero eres mesmo che din a ti que faces todo o día co móvil. Sí. Y de hecho la frase, estades todos todo o día falando aí ca maquinita. Pero realmente estás servindo de canle tamén para outra xente, de inspiración, estás creando outra comunidade noutro entorno. A ti chegache offline e creas outra comunidade online. Sí, de hecho, bueno, tengo también una anécdota graciosa que un día, claro, a mí hay veces que me pregunta la gente, oye, yo tengo este problema con una planta de un tomate. Digo, yo qué sé. Si yo estoy aprendiendo también, yo, de hecho, se me mueren todos. Yo los tomates los planta mi madre, yo no sé plantar eso. Entonces, muchas veces era, ¿le puedes preguntar a Josefa?
y yo iba a la casa de la vecina y yo, mira, Josefa, que Carmen de Almería me está preguntando que qué puedo hacer con la planta de... Y ella, claro, no... Decía, pero ¿cómo esta mujer sabe quién soy? Entonces, claro, es algo muy guay porque ella también decía, jope, lo que yo sé lo está aprendiendo no solamente tú, sino que lo estás transmitiendo a otras personas. Y claro, a ella le hacía mucha ilusión, porque ella quería ser profesora cuando era pequeña, pero no tuvo la oportunidad de tal. Entonces fue profesora con nosotros y ahora pues ha sido profesora sin saberlo, la pobre, de un montón de gente. Eu, unindo un pouco isto, para que tamén continue Nusca, algo lin, corríxeme se non é así, que había un señor de 92 anos que che dicía que como non podía ensinarlle a ninguén, que che ensinaba a ti e que ti o transmitías. Algo lin por unha entrevista, ou escoiteite nunha entrevista que deches. Entón, a mellor, bueno, non te acordas, ou a mellor tamén non era tal cual, pero bueno, esa Pero era como forma... un comentario ou así, ou... Sí, xuraría que era unha entrevista que escoitei de Radio Túa, pero que tiñas na túa canle de YouTube, ademais. Pero máis ou menos é un pouco por aí que me parece moi importante, porque ti no teu caso transmites moitos valores, moitas cousas de antes, que se non se perderían, que che transmitiu Ah, xa sei o que di, vale. É correcto, non? Ahora caigo. É correcto, creo, Sí. é verdade. Entón, gustaríame que explicaras un pouco isto e tamén da túa nai, que a túa nai sí que sae nos vídeos. Sí. E como un pouco nos contas ti, incluso, o que che comentaba antes, que falamos dos teus avós carameleiros, que foron carameleiros hai 80 anos, que ti, incluso, cos moldes de plomo, bueno, agora ten anos, cos moldes de plomo chegaches a facer os caramelos e ensinalos. Que isto parece, bueno, pois non parece moi importante, pero sí, ese é un valor, algo importante que queda aí rexistrado e que se eu non lera isto, non escoitara na túa entrevista, non sabía nin que alguén... Exactamente. Parece unha tontería, pero non o é. Entón, por iso digo que a veces é moi importante falar de empresas, por suposto, falar de futuro no rural, pero isto tamén é presente, tamén é futuro. E aquí temos que manter que, ao final, a xente, que falamos moito da xente en todo este día, a xente é moi importante. Elas son a xente e transmiten coñecementos de outra xente que lle chegan a Carmen de Almería. E unindo un pouco isto, eso, quería que nos contaras un pouco ti tamén que tipo de, porque transmites receitas, transmites contidos moito máis largos, pois outras cousas que logo continuaremos dicindo, pero nese sentido, o tipo de... Para iso, o meu canal de YouTube é para que o uso, aí meto vídeos expláyome explicando o que quero explicar, porque non é o mismo en Instagram. En Instagram tens que poñer vídeos a poder ser de 10 segundos. Bueno, pero tamén aprendemos. Son A largos. diferencia dos tirabeques. Sí, pero quero dicir, eu para iso uso o meu canal de YouTube, uso para poder explicar ben o que eu quero explicar, o que quede ben explicado, non? Porque eu sei que despois surden moitísimas preguntas. Todos temos moita presa. E se podemos ver un vídeo de 3 segundos, mellor que un de media hora. Pero depois surgen as dúdas e depois acribillanme a preguntas. Entonces, aí é cando, vai ao canal, xa busca o vídeo largo, e aí mira tal o vídeo inteiro, non? Así, un que tuveras moito éxitos dos Fisalis, non? Por exemplo, eso foi un exitazo, me acordome que ese eran dos que máis... Acumúlanse máis preguntas, Bueno, é que xa vou unindo. Esta muller vai máis acelerada que a min, Dios mío, mire que... Deixo che contestar. A primeira pregunta era: cambiaches a túa maneira de poñer os vídeos e tal? Non, que va. A miña... O sea, que non teño ningún objetivo de futuro, quero dicir, non? Eu sei cousas porque son unha persona que me gusta moito saber aprender e teño conhecimentos porque son do rural e máis. Non me iba para fora, estaba a mirar como facían os maiores as cousas, quero dicir, teños aquí, non? Solo me fai falta tempo, horas nos días, para poder facer vídeos e poder transmitilo, non? Entón, eu non é que cambie nada, non me influye que a xente me diga, mira, deberías de hacer los vídeos de... Abre un canal e faino ti, quero dicir. Eu vou facer as cousas. Eu teño moita gana de enseñar as cousas como eu as sei. Non me vou deixar influenciar por como quere a xente que eu o faga, non? Sería unha cousa inviable e imposible. Eu non cambio a miña maneira de transmitir porque
eu transmito así nos vídeos igualmente tamén, quero dicir, eu non preparo un guión, eu quero transmitir algo, ahora mismo morro ca gana de transmitir pois como empezar a podar os tomates, como entutorar os cabelabasíns, porque é un traballo que fago diariamente, non? E iso é o que eu quero facer en ese momento, que pasa que me falta tempo. Entón, non cambio o meu contido porque non o vou permitir, quero dicir, son cousas que eu sei que teño que facer. Despois, o que eu quero transmitir tamén, a parte de como se fan as cousas na miña zona, que ao mellor en outra zona non vale como eu o fago, porque cada clima ten as súas características, non? E cada horta ten un microclima particular, porque ao mellor ten uns oliveiros ou uns eucaliptos detrás que lle tapan o vento e non é como a miña, quero dicir, hai que ir adaptando. Pero, sobre todo, o que quero é transmitir no canal de YouTube, estou dicindo, que o que para min é como o cúspide, non? É a pirámide de arriba, a parte de arriba. Quero deixar, o sea, todo o que significa o meu pueblo, o folclore todo, que non só é bailar e cantar, quero dicir, o folclore tamén é o que comemos, como vivimos, como éramos, como coidábamos a nosa terra, porque agora, por exemplo, facer compost, parece que ninguén sabe cultivar se non sabe facer compost. Só facían antes tamén, pero non lle chamaban compost, chamabanlle o sitio onde se botaban as cousas. E despois collían esa cousa e sabían que era bo para as plantas, o que pasa é que non tiñan os estudios nin lle poñían ese nombre chulo que lle poñemos agora. Pois iso é o que eu quero transmitir, non como se facían as cousas antes, que realmente é como as hai que facer agora tamén, ben. En canto á gastronomía, quero deixar tamén constancia das comidas típicas que se facían de toda a vida e da maneira que se facían de toda a vida, non? O sea, hai que poñer máis en valor o tousiño e empezar a quitar os croissants estes e os aguacates pola mañán ca tostada de salmón, porque realmente ao mellor ainda incluso é máis sano o tousiño, non? Ou, por exemplo, non sei, algo que ten moito éxito é a receta que teño da empanada de xoubas de millo. Porque realmente a xente teñe moitísimo medo a traballar con fariña de millo. A fariña de millo agora empeza a estar outra vez de moda, pero porque é cara. Pero realmente a fariña de millo antes era dos probes, non? E comíamos boró os probes, os ricos comían pan blanco, que era o de trigo, entón foi como relejada unha segunda, terceira, cuarta, quedou como atrás. Entón a xente deixou de facer cousas con fariña de millo, e realmente é moito máis fácil de facer unha empanada de millo que unha empanada de trigo, porque a empanada de trigo tens que saber amasar, tens que esperar a que levode, outras cousas. Entón, dixo, pois vou a empezar no canal. Teño aínda en tareas pendientes, teño unha lista de tareas pendientes, pero teño no meu canal recetas con fariña de millo. E unha das top é a empanada de millo de xoubas, porque expláiome ben, dura máis de media hora o vídeo, pero non queda lugar a dúda nincunha. Quero dicir, o sea, fago todo a puñados, pero, o sea, aínda encima, pois mira, eu non vou a dicirvos 200 gramos, pois canto é a empanadeira, así colles un puñado, faz así, mira, se che cubreu este cacho, entón, agora tal, porque falar de gramos ou de centilitros ou mililitros ou cousas así, a xente pérdese. Entonces, eu falo de puñados, pero tamén explico visualmente o que estou facendo. E hai moitísima xente, pero moitísima xente que me di de volta, na miña vida fixera unha empanada de millo e seguindo a túa receta saleume de rechupete. Pois iso é o que eu quería, entonces logrín o que quería. Perfecto. Bueno, eso, o do que dixías do señor, que se vai a enfadar cando lle dixa, botouche 90 anos, porque ten 70 e pico. Entendín eso. Por eso a min dixo, eu non me cadraba un señor de 90 anos, no, pero, bueno, eu, a verdade que o sei facer, pero é un señor dali da aldea que sabe facer unha bombarda. Sabedes o que é unha bombarda? É como unha escopeta de mentira, da que se facía antes, non sei, é con pau de sabujeiro, porque a jueca polo medio quítaselle ben ao sauco, ao sabujeiro, ao vieiteiro, sí. Sácaselle a parte do medio e queda un chisme jueco, entón despois faise como un jatillo con un pau de carballo, ten que ser un pouquiño máis xenreiro, con unhas
semillas que hai agora dunha planta que se chama vórteja ou a bróteja, que está empezando a germinar, pois facías unha escopeta. Cuidado, que ten un saque bo, quero dicir que dispara lonxe. Entón, funme a donde ese señor, porque tamén me gusta que a xente da aldea tal, ele encantado, entón enseñoume a facer a bombarda, grabín o vídeo, tiña que andar atrás del porque era máis rápido que a min co teléfono, e deixín o vídeo así tal cual tamén, está moi simpático. Enséñanos a facer unha escopeta de cando ele era pequeno, pero non ten 90. Teño que decir na miña defensa que eu non o vin o vídeo, eu escoitei eso e xuraría entendín, pois entendín mal, Sí. pero bueno, o importante non eran os anos en sí, era... É que non caía, eu non caía. Claro, bueno, era máis que nada por decir que ti recuperabas iso Sí, e logo tradicións dábalo, populares. exacto, e dábalo a coñecer que incluso Sí. que a él lle facía ilusión. Moitísima, sí. Isto é autenticidade. Sí, Queríamos sí. autenticidade, pois estamos tendo autenticidade. Quería tocar tamén esa parte que un pouco comentabas ti, que hai xente que che di, no, pois fai esta a canle do YouTube, faina desta maneira, ou por que faes en galego? Eso sí que cho vin en varios puntos que por que non o fas en castelán ou por que o fas en galego con seseo, con tal. Non sei se a Sandra tamén lle pasa isto e gustaríame que... A mí al revés. Al revés, claro. Si che din tamén algo nese sentido. Sí, hablas castellano y estás en el rural, digo yo, a ver, yo es que al final considero que lo importante es lo que dice ella, es el mensaje. Exacto. Entonces cada uno, pues yo en mi día a día, bueno, salvo con mis vecinos, que sí que hablo gallego, pero yo en mi día a día, pues hablo castellano. Entonces, dices, yo lo que quiero es transmitir y que esto llegue y como si lo dices en inglés, pues no pasa nada. Y ella, pues es al revés, era eso, de decir, lo dices en gallego y no en gallego normativo o lo que sea. Pero mira, al final es eso, es que cada uno se quede a gusto con lo que dice, no diga burrada tampoco, que transmita y que ese mensaje llegue y que no se pierda. Que al final, eso, como si lo dices en griego, da igual. El caso es que llegue y quede ahí. La parte buena de Internet es que Internet queda ahí. Entonces, pues quizás, bueno, en un futuro haya otros medios, pero todo el mundo va a saber hacer una empanada de millo de xouvas gracias a ella. Entonces, A miña, polo menos. Exactamente, yo eso es lo que considero importante. Siempre va a haber gente eso, que esté más de acuerdo, menos de acuerdo, pero bueno, tampoco puedes controlarlo todo, porque pues, cada uno tiene su pensamiento, vaya. Sí, claro. Non sei se Nusca queres dicir algo Non máis me, sobre... claro que quero. Ah, vale. Pero espero. A min outra cousa non, pero poñeme o micrófono, é público cautivo. Eu non quero máis. A que hora é a cena? Pois sí que é verdad que técnicos lingüísticos aparecen como lechugas así da nada, non? Que che queren dicir, o sea, queren che levar ao seu terreno. Nin caso, o sea, a min ese tipo de xente que di deberías de hacerlo en castellano, porque, bueno, poñen os seus motivos, ademais, con convencimento e con todo. E dixo, bueno, sí, vale, gracias. En canto non se meten co meu idioma de mala maneira, que entón aí sí que saco as uñas de afilar, entón sí que o defendo. Pero se non do resto existe un pitoco que é bloquear, que é fantástico. Por exemplo, non hai moita xente que me di, por que non le pones subtítulos, porque eu ao mellor me gusta tu contenido, pero non lo acabo de entender. Eu, se me falan amablemente, prefiero, de verdad que prefiero, pasarme unha hora ao día ou as que sean, verdad? Contestándolle, que é eso que acabas de decir? E contestolle un por un, hasta onde podame tamén, non son, que teño casi 200.000 seguidores. E de verdad que en todos os medios me chegan mensajes diariamente que é imposible, o sea, físicamente imposible. Claro, contestas ti e todo. Sí. En todas as redes. En todas as redes, claro, son 190.000 personas aí tal. Entón é imposible. Ainda aí atrás, mira, falando de... Non sei por que falín de... Non me acordo cal foi o vídeo. E falín da Viana. Ah, porque claro, a rosca de Pascua. Entón, claro, un ingrediente era a viana. Eu sabía que iba a traer repercusión porque realmente chamase levadura, en castellano, claro. Pero viana realmente foi unha palabra moi enxebre que significa, ademais ben do latín, que non inventín eu, significa moi vivo, o sea, cosa viva, o que dá vida, vivo, non viana. Eu sabía que iba a traer repercusión. Para min o cómodo sería poñer levadura, 200 gramos de levadura. Eso entendía todo o mundo, pero perde esa palabra. E a miña intención é que non se perdan este tipo de palabras. Entón, non sabes a de veces que puxen Viana es levadura en castellano.
Es la levadura de panadero fresca, ou, sabes? Pero casi o prefiero. Porque depois iso queda escrito. Hai moita xente que pregunta, outra que non pregunta, que se molesta en ler os comentarios, sabes? Entón xa se dan por aludidos. E a todo isto non sei onde quería chegar. Perfecto. Que o de que, claro, por que non falas por que non pones subtítulos, non, amablemente? E un día dixo eu, pois por que non poño subtítulos? Por que temos a altura da man? O sea, eu quero manter o tradicional, pero a IA está aí. Quero dizer, é unha ferramenta que podemos usar, pero ainda non está a miña altura. Pero vou a explicar o porqué. Porque, claro, ti a inteligencia artificial haina que ir domesticando, nin é tan inteligente, nin é artificial, quero dicir. Entonces, si ti lle falas en gallego normativo, normativizado, ao mellor é capaz de traducir casi ben ao castellano, ao inglés ou outro idioma. Pero, claro, eu falo un gallego con unhas características dialectales, non é un dialecto, é unha característica dialectal, eso teño que defendelo. É unha característica dialectal da zona na que vivo, que é a zona oriental do idioma gallego. E ten geada, ten seseo e ten cheísmo. E quero seguir utilizando nas miñas redes. Por que digo que a IA non está á miña altura? Porque intentino, dixo eu, que pasaría se eu lle dixo á inteligencia artificial que me traduza, ou San Google, que me traduza un dito ou algo así gallego, non? E eu probín. Hai un dito así en gallego moi tradicional, da miña zona polo menos, que di: carrapito teso, barba de conexo, vai lavar a cara que che cheira o mexo. Ser un pouco picaresca, carrapito teso, bueno, se todos máis ou menos imaginades, barba de conexo que ten barbiña, e que lle cheira, bueno, máis ou menos sabedes, pero era algo que inocentemente nós de pequenos repetíamolo como se fora non sei, unha cousa chula, non? Era carrapito teso, barba de conexo. E, bueno, escribiño a San Google. Bueno, a traducción que me fixo non tiña nada que ver, pero nada que ver co que significa o sea, nada que ver. Pero, como dixo sempre, se dixo unha mentira, día con convicción. E todo o mundo che vai creer. San Google, convencido de que o fixo ben, puxo unha tradición que depois puse nas redes e jueu. Por este motivo, non podo poñer subtítulos nos meus vídeos, porque di atrocidades. Eu dixo unha cousa, e San Google e a inteligencia artificial pois di outra, que, por certo, estou empezando a usar o chat GPT, e moitas veces díjolle, estás te engañando, está mal escrito. Díxenche xa moitas veces que tens que usar o seseo, a geada e o cheísmo. Por favor, disculpa, tienes toda a razón. Dimo moitísimas veces, o chat GPT dime isto, tienes toda a razón, disculpa, empeza a querer usar o seseo, o cheísmo e a geada da miña zona, así que... Bueno, igual nos reñen un pouco porque vamos ben de tempos e podemos seguir tranquilamente, si, vale. Bueno, pois, como unha das preguntas que quería facervos, que xa se ve que vos utilizades moito humor, é unha forma moi fácil e moi boa de facer comunidade coa xente, non? É algo habitual en todas as vosas publicacións. Estaba mirando agora para Sandra, porque me acordo dunha así moi graciosa que nos ve moi ben para os galegos, que é a do Marco, ti apoiada, bueno, eso hai que velo, non? Pero por iso que hai cousas pequeniñas en Instagram, que eso que despois que te levan a YouTube e tal, pero iso fai que te enganches, non só é comunicar con humor ou dar eses tips que dades de sabedoría, incluso con humor e todo, ou cando vos equivocades, tamén esas pequenas, rirse dun mesmo, non? E rirse de o que faz mal ou rirse da propia cultura, que non é que te esteas mofando a mal, senón, bueno, pois isto é o que está pasando, supoño iso, que humor que forma parte de vos e que é un valor moi importante para crear comunidade para vos. Bueno, a ver, yo realmente, es que en verdad es porque soy un cuadro, quiero decir, eso, no salen las cosas, no tal, sí que es verdad, por ejemplo, lo del Marco, es que es algo que me pasó, yo al principio, de hecho, la primera vez... Conta un pouquiño, por favor. Claro, nosotros cuando compramos la finca y la casa en la que vivimos, yo estaba sola, entonces, pues yo contacto con el rural, pues muy poco.
Y claro, yo no tenía muy claro hasta dónde llegaba la finca, pero tengo la manía de cuando veo porquería la recojo. Entonces, claro, yo vi un palo y una lata encima y dije yo, jolín, la gente, macho, en vez de dejarlo aquí, lo podían coger y lo podían tirar. Entonces, claro, estuve a punto de morir de la manera más tonta porque se me dio por ir quitando los palos con las latas y casi fallezco. Muy malamente. Entonces, de hecho, cuando vi ese, me acordé y dije, bueno, ahora ya los vecinos ya me conocen y ya me dicen, Sandra, si ves una cinta, una tela, una lata de lejía, la gente se pone muy creativa. Ahora algunos ponen hierros para que no los quiten, porque claro, yo al principio todo era porquería, entonces lo quitaba. Entonces, por eso digo, hay muchas veces que surgen vídeos, pero es porque soy un cuadro y porque no... De hecho, hay uno, por ejemplo, yo soy muy fan de ver vídeos raros, ¿no? Entonces, hay un concurso también, donde dices tú Mississippi para arriba, que es gente con motosierras enormes que cronometran cuánto tiempo tardan en hacer una rodaja. Entonces, pues el campeón del mundo tarda 3 segundos, no sé qué. Y nosotros la motosierra que teníamos era del abuelo de mi marido, o sea, pues tenía más años que la orilla del río, vaya. Y no había manera de encenderla nunca. Entonces eran 15 minutos de ratatatatata y ratatatatata. Entonces, claro, dije, bueno, voy a grabar a José, lo que tarde de verdad en encenderla, que no exagero, si fueron como 6 minutos ahí, ratatatata, y voy a poner luego al señor que tarda 6 segundos en cortar una rodaja. Y ese vídeo fue graciosísimo porque lo subí, yo toda contenta, en plan, ay, qué gracioso me ha quedado. Y en cuestión de una semana fueron 23 millones de visualizaciones. Y claro, luego veías los comentarios en cualquier idioma y decía, José, se están riendo de mí en Rusia. Y yo, sí. Entonces, claro, hay veces que dices, a mí se me ocurre y muchas veces es porque somos un cuadro, porque eso, con lo de los marcos, pero non é porque me quieren así los vecinos. É a realidade e A iso naturalidade. pasaríanos a calquera, autenticidade, naturalidade, e pasaríanos a calquera. E, bueno, eso que a mí me parece que aparte de rirme, é que digo, é tal cual isto, eu son do rural e pasaríame a mí incluso. Entón é moi importante porque empatizas moito e quen non o coñeza, pois tamén se rí, sabes? Claro, de hecho, yo, por ejemplo, cuando me mudé eso al lado de la vecina, yo estaba empecinada en ver una vaca parir, porque yo nunca había visto una vaca parir. Por otra parte, soy una persona que le sangra un dedo y se cae, o sea que... Pero yo quería ver una vaca parir. Y me acuerdo, eso, que me llama y me dice, Sandra, ven que está pariendo la vaca. Y allá vamos José y yo corriendo, no sé qué, y hubo que ayudar a la vaca. Entonces, claro, dices, bueno, yo quería ver un parto normal. Ya si tengo que intervenir, ya se me empieza a complicar el asunto, pero bueno. Yo decidí ponerme en una esquinita y dejar a los que sabían ahí trabajar, y yo la mar de contenta mirando así, y cuando mira a mi vecina para mí estaba blanca y hago plof. Y claro, es en plan, ¿y qué haces con animales? Y yo, bueno, pues eso, por ejemplo, también lo conté, de decir, pues mira, mi sueño es tener vacas y sé que cuando vayan a parir me va a dar un amarillo. Entonces, son cosas que pasan. Pero claro, tú luego lo cuentas y dices, claro, que a ver, yo nací en la ciudad, yo nunca había visto parir una vaca. Exacto. Pero bueno, es curioso ver esas cosas, supongo. Sí, curioso, e xa che digo, empatizas. E no caso de Nusca tamén, se queres contarnos algunha anécdota ou, bueno, opinar primeiro sobre o tema do humor. Con referencia ao que di ela de que a ven en Rusia, non? Quero dicir, imagínate, con casi 200.000 seguidores, non son todos de aquí. O sea, son de casi todas as esquinas do mundo. Escríbeme xente en un idioma que penso que é algo como árabe ou así, que teño que dar ao traductor para ver o que pon. Pero ele escríbeme, o sea, a persona pon floritas e tal, e bueno, mal non me está falando, vou poder ao traductor, e dime muchas gracias ou tal, e vamos a ver, esa persona ten un canal de cociña árabe ou hindú, non sei como é, non? Realmente, para triunfar nas redes, que eu non era a miña pretensión, nin é o meu futuro, quero dicir, non o teño, está aí e vai indo solo, non? Pero non é a miña pretensión vivir deso. Si quixera tamén, solo tiña que facer este mínimo esforzo, porque está indo ben, pero, bueno, non quero vivir solo das redes, porque eu teño que facer moitas máis cousas e non teño tempo. Esta xente que me di, normalmente en castellano, dime, deberías hacer los vídeos en castellano, non se entiende nada ese dialecto que tenéis, e digo, menos mal que falas en castellano, miña filla, porque todo vendo latín, quero dicir. Eu vexo vídeos en chino, eu, se me interesa o tema, vexo vídeos en chino. Chega a dar igual o que están dicindo, porque eu centrome tanto nas imágenes, porque o que quero ver é o que están facendo, que se me olvida que quero escoitar. Entonces, para que che entendan de verdad, non é necesario un idioma, é necesario querer ter entendemento, porque se é un vídeo é visual, aínda que fora en mudo, poderías entender o que estou facendo.
quero dicir, porque son vídeos bastante extensos. Entonces, si, aínda que lle quitaras a voz de todo, saberías o que estás facendo, non? Non é necesario tampouco nin regirse por un idioma, nin por facerlle caso á xente que che di como facer as cousas sin ter un canal, non teñen, normalmente son xente que, pois, vou entrar aquí a dicirlle que me vou a marchar deste canal, pero porque entras logo, alma cándida. Es que non entendo nada, pero ainda sigues aquí. É así. Bueno, teño moitas máis cousas que me encantaría falar con vos, pero dime que temos que ir cerrando. Entón, para que non quede como última cousa, gustaríame dicir que a maiores das redes hai, para que acabemos con isto, hai moitas cousas que apareceron despois das redes, non sei se grazas directamente, pero que estades aí. Digo un pouco das dúas e logo explicades e xa pechamos. No caso de Nusca, pois está o tema de que colabora todas as semanas coa Radio Galega, coa tarde, os xoves, logo tamén está no Luar, logo tamén deches moitos cursos en asociacións, colexios, e no caso de Sandra, a parte que ten esa tenda online tamén, e que, bueno, a ti che gustaría facer o que é unha escola, que por agora é escola virtual, rural, pero que eso se amplíe e ampliar tamén a tenda online. Entón, que contedes un pouquiño para que se vexa que a comunidade online tamén, aquí, bueno, realmente a comunidade offline que vos transmitiu a vos e que vos tamén collestes información desa comunidade offline, transmitídela a unha comunidade online que a súa vez vos volve levar a outra comunidade online e offline por outros medios. Entón, que contedes un pouco en que como está facendo cada unha e xa rematamos. Tú que haces muchas cosas, tú. Que tú haces muchas cosas. A que queira das dúas, as dúas facedes moitas cousas porque tamén unha máis nova, outra máis maior, e ti estás empezando, ademais, sabes? Sí, a ver, nosotros realmente, bueno, mudamos en 2020, que es cuando abrimos la cuenta, pero hasta hace 2 años no me la tomé en serio, digamos, de compartir más y saber lo que voy a poner, porque antes era, bueno, pues un vídeo del gato, pues un vídeo del gato. Ahora es como que, uy, esto puede parecer interesante, voy a informarme un pouco, ahora estoy de sabiduría popular aprendiendo de las nubes, que parece unha tontería, pero ahora sé... Conta un pouquiño ese punto dese contido, porque ten que ver un pouco co que vas a facer da escola. Nada, al final es escuchar y saber escuchar, porque pues no todo el mundo lo sabe, pero por ejemplo eso, los vecinos, si vienen las nubes de San Boulo, que es un pueblo que hay al otro lado, no plantes, que significa que viene el aire fuerte y frío, y dices tú, ¿ves? Si viene de Ferrol, que bueno, que es lo que tenemos, viene de la ría, ten cuidado, que no sé qué. Entonces, pues ese conocimiento todo, lo que voy haciendo muy poquito a poco, porque tampoco me da la vida para todo, es crear una granja escuela virtual, que es llevar esos conocimientos a todos los niveles, tanto a niños como a adultos, sin necesidad de tener que vivir en el campo, de decir, pues tú quieres tener unas fresas en tu balcón. Bueno, pues que sepas que, por ejemplo, en mi zona, como dices tú, se plantan de esta manera. Yo cuando vivía en Salamanca tenía 3 fresas en una ventana porque no tenía balcón, pero llevar todo ese conocimiento. Entonces, por eso la idea de la granja escuela virtual y luego poquito a poco ir introduciendo también productos nuestros, pues la miel, artesanía, velas y tal, que vamos haciendo, como un poquito eso, para sustentarnos, digamos. Y gracias precisamente a las redes, pues surgen oportunidades como esta, que son una pasada y que nunca pensé, sinceramente. Y premios. Que y premios también, sí. Y, por ejemplo, charlas a colegios, que me encanta. Yo, bueno, fui monitora de niños pequeños, entonces todo lo que sea enseñar. Luego también me tocaron a más grandes, pero bueno, ahí ya es un poco más complicado. Entonces, eso, surgen oportunidades muy chulas que realmente nunca pensaste, porque es eso, nunca se tuvo la pretensión. Yo al principio era para que me viera mi hermana y porque poco más. Y es algo muy guay. Entonces, por ejemplo, eso, cuando nos mudamos y Josefa nos daba clase, yo todo lo fui apuntando en una libreta. Entonces era, pues yo qué sé, los martes, huerta. Y yo me sentaba y decía, bueno, ¿por qué hay que plantar en esta luna? Por esto, por esto y por esto. Y de hecho me decía, ¿qué haces? Y yo, porque todo esto lo quiero apuntar por si algún día no estás, que por desgracia ya no está, digo yo, y haré un libro y se llamará Los aprendizajes de Josefa. Y claro, se reía de mí, pero luego fue, oye, Josefa, que yo qué sé, que me ha llamado la tele. Y claro, y luego ella veía que yo hablaba de ella en la tele y claro, bueno, ya era la comidilla de la aldea de decir, ay, Dios mío, falgo de Josefa. Ay. Y yo qué sé, el periódico o la radio o lo que sea. Y es algo muy bonito porque claro, es eso. Ella, por ejemplo, pues quería enseñar y no tenía a quién y yo quería aprender y no tenía a quién me enseñara.
Y ese conocimiento, bueno, pues el que me daba ella y ahora pues el que me adoptaron otros vecinos para darme, es la idea de la granja escuela virtual, pues si Dios quiere algún día otra cosa, pero bueno, que siempre surgen. Entonces, sin pretensión de nada, pero si van llegando oportunidades, se cogen todas. Claro. Claro. Eu tamén, gracias a... Bueno, as redes abrenche unha porta ao mundo increíble, para todo, non? O sea, que sí, que claro que tuveron que ver. Ainda que antes das redes eu xa daba cursos e esas cousas. Pero claro, agora dime de conta de que dixo eu, pois sí que hai interés en querer aprender a plantar de verdad como se facía e tal, porque eran tantas as preguntas diarias e o que máis me chama a atención de xente moi xo... Cando dixo moi xoven, nenos e nenas de 9 aniños, 8 aniños, o outro día saludoume un neno que dixo eu, saludoume ademais, nos cachous! Depois doulle vergonza e xigeu pa diante. E á noite escribeume súa nai e díxome que sepas que che sigue moito e dixo, pero si era un meniño. Pois, e mandoume unha foto del traballando na horta, e dixo, que maravilloso, non é maravilloso logo isto? Que haba xente que queira, bueno, pero xente un pouquiño xa máis tal, de hortas urbanas ou de hortas normales, que non se lle foi súa abuela, súa nai que lle enseñaba o seu... Pois sí que hai interés, e dixo, eu voume tirar ao río a ver que pasa, e entón estou dando clases de hortelar, a miña maneira de hortelar, en distintos puntos. Teño 5 clases, traballo na radio, traballo na tele, traballo nas redes, Na horta? E na horta. E, bueno, e as tareas mundanas que ten todo o mundo, que tamén hai que poñer a lavadora de vez en cando. E despois, pois, pintar, que me gusta moito pintar, pinto, pois, eso, roupa, camiseta, murales e esas cousas que non podo deixar de facelo, por non me podo dedicar a unha cousa sola, porque iso implicaría ter que deixar outras atrás que non quero, pero ninguna delas, o sea, non podo. A min chamame mañán para pintar un mural e chamo ya a tele, mira, mañán non podo ir. Porque son cousas que me chegan, que me enchen e que as necesito, para ser feliz. Tienes que decir artista multidisciplinar. Mira, é que algo tiene un nombre máis. Eu, hasta casi é como unha envidia, cando lle preguntan a alguén a que te dedicas, e dille con aquel, non, pois eu me dedico a tal e soy funcionario, ou non, ingeniero, de non sei que, eu mima, eu non sei que son. Porque se teño que dicir todas as cousas que fago, non sei, realmente non sei, pero... Artista multidisciplinar. Vou adotar, salo daqui cun título. Pois con estas artistas multidisciplinarias, pozos de sabiduría, moitas grazas. Gracias.